juang mo dengan jiat nong ni khmat la pi jiat na mar phiyo pisa kam dei ke jing jiat ke dei ke jing shathiet bala pi shathiet phin jam down phinum dan shu agata ka kerdan brio ko blay lo bo ini bala phin rau di Dr. Ricky hamong blay lo thari ni bo ini ke kerdan banilang hapok phin diat yo blay bal bengin sin shar ke baro ha ka protek ta ka lo jing shisha tenamar kata kerau ngin kindit bendrio no mentanang nisma ngin kindit bendrio no ngin kala ka bomon no o na ai pisau brio ko krempang ang kulay sibon kabut ta haupra ini benle ano kumta ini benle no kumta larang nila song ho kumta no ipi pensolong kum kini ki Southli ki constituency mengene Southli ki constituency upra ujok timut kitu ki bekersan pra ki miok pisah kiyo tabaki ong kabut ta haupra kiwi kinangalam kinagdam yang kinong kersan jong ka BPP kiong kadi kanong kersan pra ka kenran kamra tapi sa kay sim ka bot ka metet kiong ikram pante namar mangi kinangalam yang wajib panti sa kama wajib panti sa for election ta hamajon ba ai ong kublay sibon wa ong kublay sibon te kadi ka apor kamo mereka bot ta hau pra dai namar kata yang ila jak mangi bara bangi jak kanang na em ka jing syanya ka jak ril Singanem bercok dan bagi ni langut. Kadang kejing syai, bagi i mentah kadang kejing kerman. Nomor kata mendai tang sangut, nang ni syakamat yang penjok salpong rupongut, naga voice of the people party. Yang penjok ningkongi Dr. Ricky hakari ke MP. Oh tiang hana dan gibang, sanun jok tahu. Upra klem nong tre. Sapenlengo upai pa un sapenlengo. Klem nong tre upai pa un penjok di upra. Hak MP election upra. Upra. Klem nong tre ngin penjok hak election. Hang tate kini kiwi ki parti te haphe daga daga sintek begin petmak. Haphe daga sintek begin petmak. Namar belai kimut ban tempo ya gabor pada. Kimut upai pa udang biet begin top kadomat. Kimut upai pa un biet begin penthani.